Mwabonye ko ibintu byakunze, mwabonye ko rwose ibintu byakunze mega ubungubu nazikoresha nkageza igihe nshakiye. Ubungubu iyi apu umuntu rwose utayifite muri fone sha sinzi ibye kabisa, kuko iyi ngiyi niyo iri gutanga mega z'ubuntu muri iki gihe. Iyi ngiyi rwose yidownloadinga, ahubwo gira vuba cyane. Guys, mbazaniye akadiru, mbazaniye diru iryoshye imeze neza. Ni agapurikasiyo navumbuye gatanga mega z'ubuntu. Maze igihe nabazanira VPN zitanga mega z'ubuntu, ariko nagarutse ndakabazaniye rwose gatanga mega z'ubuntu. Aka kantu rero ngiye kukabereka nihuse, ntabwo nshaka ko iyi video itinda. Ikintu cya mbere usabwa ni ukuba ufite Airtel na MTN birakorana. Na MTN birakorana, amasimukadi yose birakorana, n'umuntu ufite Mango 4G birakorana nabyo. Ngiye kukabereka. Uraza no kuri Play Store, uraza kuri Play Store yawe, Play Store aho ukura amapurikasiyo, uze kuri search wandikemo Asitsune. Urabona ko kahita kizana hano hejuru rwose, dore naka ni iyi ngiyi hano hejuru. Dore ngiyi uragakandamo. Yes, application dore ngiyi ya mbere. Iyi ngiyi ya mbere ni iyi ngiyi Asitsune VPN. Murabona ko ngiye narangije kuyishyiramo. Aka niko kantu rwose kari gutanga amamega y'ubuntu. Niko kantu kari gutanga amamega y'ubuntu, ni aka ngaka. Iyi niyo application iri gutanga mega z'ubuntu. Hanyuma ngewe namaze kuyishyiramo, uraza uyesitare muri phone yawe, ukande kuri open. Tukandeho. Ngewe maze igihe nyikoresha guys, maze igihe nyikoresha kandi ikora neza, itanga mega z'ubuntu. Nta kindi kintu usabwa ni ukuba washizeho data zawe. Ntago kugira ngo ikore bisaba mega, reka. Bisaba kuba ufite simukadi wafunguye data zonyine, nta kindi. Urabona ko bita biba update success. Uraza hano, ibi nibizamo, uraza ubyute, uraza ukanda hano kuri rate ubikuremo. Murabona ko bivuyemo. Ikintu cya mbere rero ugiye kwita ukora, murabona ko ngiye byafungutse. Uraza usetinge ikintu kimwe cyonyine. Uraza hano ku kantu ka kabiri hano, wewe wenda urasanga Rwanda Airtel bitarimo ku bantu dukoresha Airtel. Noneho uraza ugakandemo, tugakandemo. Numara kugakandamo, murabona ko hahise haza Airtel, MTN, Mango 4G. Ahangaha muri kubibona byose. Rero uraza, abantu bakoresha Airtel, uraza ukande kuri aka kantu ka gatatu muri kubona nakanzeho. Aha niho nkoresha cyane cyane, niho bakunda ko mu mega z'ubuntu, kuri aka kantu ka gatatu Rwanda Airtel. Noneho ku bantu bakoresha MTN, muzaza mukoresha aka ka kane Rwanda MTN Network, niko muzaza mukoresha. Abantu bakoresha 4G murabona ko nazo zirimo, muzagerageza izi ngizi. Noneho rero ngiye nkoresha Airtel, n'ubundi ndaguma hahandi. Noneho ikindi kintu uhita ukora cya kabiri, uraza ukande kuri aka kantu, akantu k'akabuto kari aha ngaha. Aka niko gatuma ugira ute, aka niko gatuma uba nyine connected, utangira ugahabwa mega z'ubuntu. Tugakandeho. Aha uraje urebe. Murabona ko ibintu byakunze, murabona ko bibaye connected. Ahangaha iyo byabaye connected haje aka kantu k'ubururu, biba byabaye connected. Ubu ngubu mega zacu twatangira kuzikoresha. Ubushatse iyi application noneho ibi ngibi wahita ubikuramo. Ahangaha iyo twabaye connected, biba bivuze ngo ubu ngubu mega zatangiye gukoreshwa. Ubu nibwo nyine watangira kuzikoresha. Noneho rero ibi ngibi byakunze, application reka tuyivanemo. Ngiye kujya kuri YouTube. Ndagira ngo mabwire ko kuri simukadi yanjye nta mega ziriho. Ngiye kujya kuri YouTube murebe. Dore singiye kuri YouTube, uraje urebe ko noneho yes, murabona yuko amavideo amaze kugaragara. Iyo ugifungura iriya application, iyo ikinjiraho
amamega aba akiri kwirodinga. Murabona ko noneho amavidewo ari kugaragara. Reka dutegereze turebe noneho zibanze zirodinge zibe nyinshi. Murabona ko rwose amavidewo murabona ko ari kugaragara. Ibi ngibi muri kubibona neza. Murabona ko amavidewo atangiye kugira atangiye kugaragara. Murabibona amavidewo atangiye kugaragara nubwo atari yirodinga, iyi application itari yirodinga cyane. Dore mwabonye ko bitangiye kugaragara. Ndagira ngo urebe ko wenda atari n'iki, atari na scam. None ikindi nabereka, hari akantu rwose kamaze iminsi kama amafaranga, ariko navuze ngo aka kantu nako ngombe nkabereke. Ni akantu kaba muri Telegram kari gutanga amafaranga, kandi amafaranga akaza kuri MTN momo yawe cyangwa Airtel momo. Ni akantu rwose kandi ntabwo kagoranye, ni akantu kari gutanga amafaranga amaze iminsi mbona, kandi nanjye nkamaze igihe ngakoresha. Ni aka kantu bita TKBit. Ni aka kantu rwose, aka kari gutanga amafaranga. Navuze ngo uyu munsi ngomba kubaha VPN nkabaha n'ahantu muzaza mukura amafaranga. Murabona ko abantu bamaze gukinjiraho ari abantu 514. Dore biri hariya hejuru 514. Dore ngibi hano hejuru. Navuze ngo aka kantu ngombe nkabaye. Ukigera hano rero uragenda ara muri comment cyangwa mu busobanuro ukuremo link y'aka kantu, ndaza kuyishyiramo. Numara kuyikandaho uraza ukande hehe, uraza ukande hano. Ahangaha uraza ukande hano. Munyihangane telefone yanjye yari iri kugenda gakeya. Rero tujye muri ka kantu turebe. Dore ngaka, dore ngiye amadolari maze gukoreramo. Amadolari ukoreye ihita uyabikuza. Iyi ngiyi ikora nka mining. Uraza byonyine wowe ukajoyininga byonyine. Iyo ukanze kuri link wagera hano biba birangiye. Amafaranga agenda abara gutyo, agenda yibara. Dore ngaya uko ari kwibara, wamara kuyagwiza ugejeje 0.1 uhita uyabikuza. Rero dore ngewe, dore ngaya amadolari maze gukuramo ni amadolari 218. Murabona ko kandi balance yanjye iracyari kwibara. Ni ibi ngibi byonyine ihita ubikuza. Aka kantu nako rero mukajoyininge. Navuze ngo sinaba VPN gusa, ngomba kubaha n'aka kantu. Mugende rwose byose mubikoreho. Murakoze cyane.